Političar Milutin Mrkonjić preminuo je pre nekoliko dana u 79. godini posle teške bolesti. Kako otkriva izvor iz bolnice, Mrkonjić kao da je predosetio da iz bolnice neće živ izaći, pa je pre 3 nedelje zvao advokata da lično dođe kod njega da promeni testament, koji je sastavio pre 10 godina kada se zvanično rastao od supruge Dragane, jer su njih dvoje još tada odlučili da se neće razvoditi. Čak ni Ana nije znala što se dešava. Advokat je došao i Mrka je sastavio drugi testament. Stan u kome su živjeli on i Ana posljednjih 5 godina u Krunskoj ulici na Vračaru ostavio je Ani, pošto su zajedno uložili novac u njega i opremili ga luksuznim stvarima. Drugi stan u kojem je živio sa ženom Dašom dok su bili zajedno i koji je također na Vračaru ostavio je njoj. Oni nisu mogli da imaju dece, pa je bilo logično da sve što ima naslede Ana i Daša. Iako se njih dve lepo slažu, Milutin nije hteo ništa da prepusti slučaju, pa je ovim postupkom obezbedio obe žene, kaže izvor.